Saumwe watilika ndateka itatu netwaluka indi tunengelelia kilake mathanguni nitwa Caroline Mweni wa Muteti nina wekwacho kana kioko chaku kiende kwithwa kicha kwa ila na nikwete thangu iya The Standard na kwa ni tawasal Shabeti Wambua nina wekwacho kana wamukiene saa nithia ndio kunengelelie maubwala mithanguni ya The Daily Nation. Good morning Caro. Good morning. How are you? Fine, thank you. Good to see you. Unakaa vizuri sana na red. Na sio nywele Ni red. Okay, thank you It's so very much. beautiful. Asante. So tuambie ni thangu ya The Standard udiwe thangu ye wandikitwe respect for region kana indi iwetete undu bena mibango undu mundu banga akasyo mundu nenda kuwa ngimani amba kuya mutu na amba kuikona nona steps sia kuweza kuwa kendo yene ya kuridge kana indi kuya kula kwa nondo thangu ya The Standard yandikitwe nijinenganite mundu Stewart Madzayo ula ni Senate minority leader ikanenga ni Aaron Cheruiyot na keni Senate majority leader na indi baba na mundu kuita Paul Muite ulandi ni senior council na indi yinenganite kana yinenete undu Senate yabitu kithise mutalatala kana yendekethete mwaka ni wa 2024 kana indi ibinda ile kuokunwa kura mausungio methio maikwa live streaming lakini yu Senate yenda kindu kiki scrapiwe endi ningu thandi kuelesya undu maovo ithanguni ya The Standard manengelea netu kindu kicha scrap wakana chabe tangwa ukethe endi mausungio nita mabithanie akenya ni mendo mana what is happening lakini yu benda wendekethio uscrapiwe with the endi tuikaona akela kiendeye ndini wosakuani kuya isesene ila siukuni wakura na indi ndukolo kana mwikana maminite na kutangaza kana ona ethia ni kiubikie na kuscrapiwa kana baikethia bayona yondu kura siende okunwa mwene ground makethia Messi bala kura iseseni ila sionde sia kunwa makitalanya IBC kana za menonga maundu ma usakwana mebaka itala kura na makethia Messi hati ethia ni kisese cha tasie akima kimomo vote kura sia kwatikana sia nara kila kingi sia kwatikana yuma yambia kuongelanya sia masaku mathi ilobi mathi kitui yu beso kompia ila meokwata na ila ABC kuba makete onengana tima nendi difference ilikelela lakini na okay nikikwete ukuno ndini wa 2027 general election nundu yu Kenya imambiyo likwai ni wiya wai nikimutenda tima nekila kiendeye exactly yu ila mekwase kana maikuonanya kana si kuona nyundu silikite ibethi andabena yu ndu tutona kwikaluti tikatia nganyato ngoete na tuyamuka tukethia ulongi ni woto ngoete wango tabitu kwa ende twikunikila mawala meudhioni wa ithango ya The Daily Nation mauvo maona ni shilingi bilioni 3.5 ile ikuetwa kwithia sikobe twe ungu wa President Dr. William Ruto nthini wa kila kiweta tanthini wa muthenya umwe na indi ripoti ya bamwe weta kana President Dr. William Ruto katikati wa etuku imwe ya mwei wa mbe mwaka ni wa 2023 na matuku 30 ma mwei wa kana mwaka wa 2023 akovete kana akobie shilingi bilioni 813 ndono ile na nganewa tukanewa breakdown ya undu sia akovetwe kwi matuku 3 ma mwei wa keli akobie shilingi bilioni 29 ndono mwei 5 mwei wa keli akoba ingi bilioni 9 ndono nyanya mwei wa osu asiokainga akoba bilioni ingi 290 billion mwei wa kana otawa akobete 3.9 billion mwei wa katatu asio kaingia akopa 20 billion na indi ilubisisio then sisi uketika total to 416 billion na ila isi tumetwe ikwani kana mikobo ya banthi ya Kenya kana ndila mikobo ila ya Kenya taitwe iambata nginya shilingi trilioni 13 mawazo methangoni ya kana na ya katano ya The Daily Nation. Ithangu ya keli ya The Standard ni mauvondi makonetie kuea mwana na indi kuituka kana siana ina katewe 10 ni misi ya kuongwa the first hour ila masiawa okay the indi yutwana thanda tonde tuongwa tuongituna tuinongwa na kiuni kieta early death okay the indi nundo tuinonga twekala tugao tatuvindi tuinesa kuongwa in that first hour indi twana nini tukusana indi kuituka kana bande ya Kenya
masiwa andu ala monga ciana ni 60%. Valite kwitha me 100% like amoito onthe wa cia mwana kana watetheka na mwana walite kumonja isayu yambe ka make sure ni wa monja, lakini kwituka moito ala matetheke yako ya hospitali kana ona mesini no kilungu cha 60% alama tona kusiasiana na makasionja during that 1 hour. Mabu wangi manenga ni tundi ni wethangu ya Kelly indi ni movo makoneti OET na indi kuituka kanai union kana KNAN Kenya National Union of Nurses indi ni tesisiye kwambia strike ni kendete tei hospitali kuitwa Mathari National Teaching and Referral Hospital iya seka nai na manas over 100 methitwe maithwa mubango ni wa kurenewiwa contracts ya kila mwai, lakini they are not paid elaitwa permanent and pensionable na indi kwetu kana ni matesisie mone meothima lewia ni kenda silikali likilile nemewie kiocho oithanguni ya Kelly ndi nawe na mabo makoneti bandits indi ni mwa yandwe likuyanga likoni ya Isiolo na mama bena mbui mana muonza na malondu na indi kwetu kama nambio mabena na indi mama wa, lakini kwetu by Saturday evening. That happened on Friday. Saturday mathi kwa nundu ni la culture ya Muslim, lakini wadhanda tu kwetuka kanai indo mbui na malondu 180 ni manesi kukwatekana na matungi wakula kwi ene mabo asume thanguni ya Kelly ya The Standard na indi thanguni ya Kelly ya The Daily Nation tuikomana na mavu makonetie masindano ma music and drama na alamende ku ya county ni ya Bungoma na mambe kwi muthenyani wayo na yukila kiu kikweto tanu mwingine kana siana ila siendie ndeni wa masinda mazu siasi kana siende na ku appreciate culture kana kwa kwatiania muno kana na kutania muno maundu makoni chikithio na kiki manite na mathau kana drum ila methite mebundiwa ila sio matungeti na hana kuma connect kana kuma konanya na sithio sio na indi kana yumaka ithiwa 98th Kenya National Music Festival na ila kwithio itwa iwo ku ya Kibabii University ni county ni ya Bungoma kwina manyiwe ingi ala mavikite ku amwe meacha kana kiona nkyo matethese kumana language sio ila sia mother tongue onacho entertainment hiyo kapia mewai niki utuma manager their talents na kindu kingi maitha mena confidence nundo la mebu basi ndu ina me kwina masia yewe ni maende ya ku grow their confidence na pia kwitha na cultural expression uketha mundu ne wese sithio siakwo dise beti kana ila mwaina sindo sita wa ilume ithi akamba netwe ise ilume na nengendo za kuthio musukethe ukambia bundu cia your daughter mondo ma ilume ndise kana no maelewe kiu, lakini wa this school they do kamba dance, they do luo dances ni makona sindo isu so in a way mwana usune wese mwaito la maikutene kini choma ina na they are enjoying by the way ndo you siana mbingi matukwa isi ni yani kikamba withakana kaisi kikamba na ko kitumine kiuka isi kithio yela meothi ku skulu maeneo ambathi cia kikamba mayuka imetetheibwe ni musie ndo musie ndene nya kana kikamba lakini nuku katethecia kwikata yani ku practice na watu na mikile yangu ukiwa hii culture kana wakamba walikuwa navaa hivi wakikuwa walikuwa nakaa hivi na wao wanafurahia pia na pia ndeni ambathi imeenda kwina nini sibe na primary school bingila siku ya grass kana nduwani mea wakithembe kiutu yukuna nuo kisaubia hata nini maseo basi hatu singili moba ama maina kitawata cha they call it cha ni mama saba satu singili tu makeke ya kungingo makasaubia mboso makatonese mboso mbingi ikatweka masoa makasoka ingi maka manda to bululu makabebya makeke ya musu kindu tachoma bakate makobe ya mao nikenda withie ila no ukindo usindu isu nizo sio sound takindu kiuko no bandu na yuko umaitha magro creativity na creativity no ndo na skills ingin sawa exactly okay ithanguni ya katatu ya The Standard vena ndi maovo maumacha makamweli tukamwe na ndi keli tukake twa Roda Wanyama ketuka ni muthanomwe kanebinda yimwe ni kaendie kuthukuma kuya nthi cianza na koka kwoni kuya kuitwa Siaka Village Kandui constituency ni kaundine ya Bungoma na ndika gift ye asei mako numba ya enzio muno na kebe ukakoni utubisa kakelesia na baka tikati wa yebisa yu kai yona ni numba yende na kupya na ndi kuitwika 15 years
etina wakwakia inyake numbesu wanyama nunega lilendi kana roda wanyama kalandi ase numbesu ya bia baka iyathela nundu wakwitho bana inangusa nisio cia kitheka kangusa nisio cia kitheka pe ngo imwe kana mbai imwe cia minia mundu muka ndailite kunewa mali na ndailite kwaka kwa kiasi make numba as long as aumela masiane iwe methayo kuya kuonda aonekana kindu kisio actually ni wa gift yinyake numba lakini kithio ni cha mubuthi ise nundu etwika ndailite kwithake aka mundu muka ndailite kwako na ndailite kunewa kitheka before 2010 constitution kwatwika umundu muka ndailonewa ona mali lakini umundi katiba ni kadha iti mwene ndi ketha we mwitu wailite kunewa kitheka otondo your brother kunewa na you say no se no ndo akwethe be mundu ka ukethe amusia siete ciana cia 8 cionthe ino kulia kwinenga mali ni kwethe ni cia 8 no alito mai actually ona inyake no kana alito monde mali kwani wa mbese mali sutie mbese sioka na indi mauvo asu no methila ithanguni ya katatu ya the standard o mother o ithanguni ya katatu indi aimi ni matabiwe ndi sikana nituneiwe katikati wa Oktoba na Novemba bena mbuwe kwitwa ya El Nino ila ekuwetwa tekaua na kou aimi nimewa indi mathingilile wemyumo kwitwa climate smart farming skills nikenda mathethewe withe mbuwe ya uga dinananga sindu sio na pia mewa mabande short season crops kana indi mindo memela imea kana yenda ibinde kubine ikethwa nikenda thiwone kwisa kuka kiangazi methe matona kutumia leusu ndukethe kutena leu bandi ya Kenya na indi twisonga na mbei thanguni ya kana the Daily Nation ala mauvo manengete wito ithanguni yo na meweta kana Ruto borrowed 416 billion shillings in 4 months despite the anti-debt pledge na indi ndio nengo breakdown ya amwe katwa maundu ala manengetwe kana manatu makonetwe kutumilo byesu ni kana be na kiti ikwitwa ya kutethesia maundu mauvindu kwanzebe na kwi mwaini wa katatu matuku 17 ma mwaka huu serikali yako shilingi bilioni 3.9 ila siwota kwithia cia kinandu cha maundu mauvindu kwanzebe na ingi katwa ili itumite ilobia mbingi byo actually you ne maundu makonetie waki wa nyumba cia thwa munini nundu kwi matuku 22 ma mwezi wa kana mwaka huu angilile 23 serikali yako shilingi bilioni 45.34 na ile siwota kwithia cia tethesia ku expand na access to affordable housing finance na asio kaingi akoba au shilingi ingi bilioni 13 no ile kwi matuko 22 mamwe yo wangilile 23 no isiwota usi atumika kwikata wa manja maundu ma nyumba kana wakiwa tho nyumba cia thwa munini pena shilingi ingi bilioni 20 ila wako cia kutethesia ku budget support kana budget ile yendekethetwe ya mwaka huu angilile 23 ngilile 17 na ibe na mokuli maingi yolo wa ilobi sundu itumikite kana ni genuine ndu itumikite na yu thanguni ya katano ta komana na mabwange alama kwasia kana mubia wa kinandu bande ya Kenya kwithia wiyendeka muno withia wina uthii na accountability ya undu ilobia ila siebo si utumika na yu controller budget etwa Margaret Nyakango ainena ya sekana nimekwithia mayatiania na imwe katuwa shilingi bilioni 1.1 ila si weto kwithia si kobetwe lakini they are tapped under the unused ben ilobili kobetwe ethia maybe tukobete ikobia tukobete ilobia sia kwa manja malelu kwa ngelekanyu withi hanayo budget ile konetwe ikoneti kana nenga nitotumiwa undu itumetwe ethio withi abati ala na 1 billion na mubeyonge utawi na sio yubo kasio ndesi ikiwe sababu siethiwe si 7.7 billion na nisi kwenda mamikai osiethitwe itumikita hata undu ya tumika in the last 5 years zijulikane penye ziko na vile zitatumika. Page number 4 ya The Standard inenete indi mauvoni na unengelelia makonete live streaming na indi ya battle looms of a plan to scrap live streaming of election results na indi kwa siya medho on the pew kwa National Assembly nikendai ACCA National Assembly
ni kwitikilana na Senate ikenda mabetange the legal requirement kana kila kikuendeka ni mia nikenda mabetange live stream na indi pia critics kana indi andu alama nene ao kwa kikondu me asia ni manenga ne a warning ma asia proposal isu ni tono ku weekend public oversight kana ndo kethila onando nita lose ila interest yoi kumanondo maundu maendeye na pia media scrutiny kwetuka na mundu Justin Muturi ola ne ndongo ya chama cha DP we asia transparency kana umelu wa kwitha andu yani kwe andu mayenda umana kila kiendeye nicho kita wa free fair and credible election na inde ya CIA media is an independent pillar of democracy, plays a vital role kuikithia kanai usakwani kana kura siako nithwa undu violate na pia inenga mwene the confidence ya kumanai sindu siatwa igwa nesa ithanguni ya kana indi na maovo makonete Azimio Council iweta kanai ni bangite kukomana na mabangite kukomana Monday nikenda manena nisi katikati wa agenda bingi kimwecha maana mekutha mainena nisi ni formula ila matona kutumia nikenda kusenzi sitwa ya chama cho kana maybe make brand undungi kati wa maundu maingi Wiper Patriotic front leader mundu Kalonzo Musyoka eweto kana ni wende ukethia ki host meeting isu ena mundu former deputy president mundu Rigathi Gachagua, Nairobi Senator Edwin Sifuna, Jubilee deputy party leader Fred Matiang'i, Democratic party leader mundu Justin Muturi na DAPK party leader Eugene Wamalwa. Meeting isu iketha ichewa kana indi ikethiwa itongwewe ni mundu retired president Uhuru Kenyatta ne kethiwa bandu bekitwa SKM Command Center na indi mavuasu imeithanguni ya kana ya The Standard. Isa ithanguni ya thanthatu ya The Daily Nation mawo makonetie uteti na vala kwi muthenyani wayo President Dr. William Ruto umini na kunena na asiati chama cha UDA na nikilotongoitie ondumwe na chama cha ODM they are here to stay na indi ainena nobikie na kunene ya muno ula wa munini wake na ke ni Rigathi Gachagua na kwa yulo tongoisi chama cha DCP na asiati Gachagua is a liar misquoting as someone with intelligence reports. He is a political conman with no manifesto to offer to Kenyans. Na indi emwetu ni kwithia Rigathi Gachagua ithitwa inena ya sikana ena maovo maingi ma kila kiende nthi no amakaluma president kana from the State House yulua kila Ruto bangite na sindu cia muthembo su na kitubi nikiwa na asiati pena umba nona atwa ibitina wa amwe katwa mawala mundu Rigathi Gachagua umumisie ma inside sources kumabala ve serikali na yazekana ena insiders makiala meba umethitwa mimunengelelie mauvo and president Dr. William Ruto na kiatete yake una kwasekana mauvo asu ni mauvo matena ugo ona umwe na amwe katwa mauvo asu ni kuetakana umwe munini wake kula ni Professor Kithure Kindiki ni patoneka ke ate kungama mwanani wake tawe munini wake itina ota ukwithia chama cha ODM nicho kinate isiye kana makakwata President Dr. William Ruto mbau kethiwa munini wa president akethi umite chamani cha ODM na indi Ruto na keise kana chama cha ODM na cha UDA ni meuthubikia kuthukumana kwa pamwe kukitia kivila cha mwaka cha president usakwani ni twende twangilile miongo ile na muonza na indi abikia na kukulia Kenya mamukura for the first time although yeye isi kanati evi tuine na yazakana ya janza politics etelela ndo amekwika kindu kito cheap politics matwa ise campaign sio yeye akianza watamundukia kwanza Ruto batana kwa sakana ule ndo na agenda na mundu mu comment pia notani wetu kuweta kindu cha muthemba tosu ithangu ya katano ina maovo meuma cha munoi makoneti ulanda kitali ndisikana ne wiwe mundu kutwa Dr. Victoria Mutiso yu munde saa kenda Senior Principal Magistrate mundu kwitwa Geoffrey Onsarigo ni weteleto muno indi kunenga na ruling kana suspect na indi yu suspect beti na ndunye nikalite amo mesani tukanena nkanewa uya ngathukuma na ni mwana na inya na nebo ngele kilangeli na usungi no umwe katwa mwana
no mwitu wake lawyer. Yes, kwanza yusu kwetwa Angela ai boss wakwa. Tuandikitwo ithionthe no inya lakini no inye ba ulangu Angela aiba na kina Chris mayo kuundiwe nao nakwa masaa kenda kuituka on Sarigo ulani senior principal magistrate ni weteletwa nengane ruling ya kana suspect asu alama yukonanwa na kiku cha mundu Victoria Mutiso nimekala in custody. By the way nimekali weekend hiyo ndemeyo nimekalete na hindi kana nimeunengwa another 30 days investigation oyendeye. Defense lawyer alame kana ma lawyer alame kutetea mundu Rose Mbithe Mulwa na Chris Mulwa matongo iwe ni Danstan Omari, Cliff Ombeta na Shedrack Wambui makolilie kotie uleche suspect asu na favorable bail terms. Lawyer Angela Mulwa, who is the daughter kana mwitu wa Rose Mulwa, notolile maafisa polisi alama okio kwata the suspects muti nundu ICA nima intimidate ye and wasumo muthena wa wakatatu weyo alama okito makwata na atabya court kana bae andu metwa masked officers 20 to 25 alama okio kukwata and wasune mwabikie kwa maredi musuwo na indi makwata inyake na brother wake Omari akolilie at the police custody. I say bandu boyu amundu and wasume kitwa it was unsafe for the suspects na asya kwanza muno nundu wa age ya Rose Mulwa it is unsafe na bado asya wendi wa mukana na wendi wa kwetia ni presidential candidate ela kwekala munthini ambition zisake nito na kwenda si affected tizuba the kachao kela no ko remain wa detained baya. Meanwhile detectives MyCA alama ende na kusi kana kudhuima kikuki MyCA musi kwa mundu Angela ulane mwitu wake ni bethi we Range Rover netino wa postmortem kwikwa ni chief government pathologist kwitwa Johansen Oduor ni wekethisia kanai mundu Victoria Mutiso anakwie nundu wa kuwa kwingi muno itina wa kukunwa isa 6 ile chongo na kimwe at the back you the no la monene karo you peke ndu kimwe kietete you kila kietete mathina on the and I'm sorry to say this there is a man involved. There's a man involved. Nundu akwithia ana kailima umwe watwa itwe mbe na ma file divorce mundu Rose atwaitwe na ma divorce na mume Ndetei Professor Ndetei matiana kwi mwaka ni wangilile na it's around 25 years back. Yes, 25 years back na kwatwa mundu mukonge na yuthi no lawe bone wanyo wa mali ngo wete the no won the nundu imo wania kitaka kiba mundu nongo kiweto kithwa kicha worth billions na yuki ba unono kwasini chake na kiononge na family yake no kwasini chake na yuthi no so ndendo kolwe kana there is a man involved no kitu mnaze there is a man involved na alama tesero simulo no mwe kati alama okiti yake bela cha ugavana wa county ya Masako mwaka wangilile miongo ile ile ende mama governor wa Vinya achosa kwa cha ende umunthi tu manai itakuwa aje umunthi ni mwabichwa kotini Rosi na mwana Chris Mulwa Angela Mulwa na mundu meongi umwe na ende ni metwika kindu kina to uteti windi ni maybe no mundu kwendo mama nda maundu ne maki uteti lakini nengi neti umana mwendo ni wasa keda. Aya ithangu ya the Daily Nation page 7 tukomana na mauwangi makoneti uteti na yu Linda Mwananchi ni mwe kati wa isietwa masitwa atatu alama endekethetwe ni mundu kwetwa Edwin Sifuna senator wa county Ilobi na yu asekana kwa muthenya wa umuthi wa kwambilirwa muthenya wa umuthi nimekwithia mekomana na mwandikithio wa ciama ne kana mavikie na kwandikithia chama kiu na indi ainena
senator wa kaunti ya Kisii Richard Onyonga kana yu isuninzie mwe ya kuona nyakana nimeyumba ni tinthi nosa kwa neno wa mwaka wa 2017 kwisila kuandikithia kiama kicha Linda Mwananchi na yuma wala methitwo meikomanana namo mitandao nimeendekithitie mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwithio president na deputize kana munini wake nthini wa ngaliko ino yole abigie kwithio mundu Edwin Sifuna na ndio otwe thanguni ya Monza the Daily Nation mabena mabwangi ma mundu mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na ulokuputhisia banene amwe katwa maobwala methitwo mayumwini president Dr. William Ruto yulwa mibango yake ya kutwa nthino ya Kenya na mbe na bala yu shift ye nasi ati they are looking up to Vision 2060 plan na yuna Rigathi Gachagua aseme kwenda siasa mbingi sia vision and what they want only actions like looking kwenda na ati the president has realized he has no control over the voters ahead of the 2027 elections and drawing hard lessons from all by election. He wants to change the constitution through the back door. Mundu aze kana president Dr. William Ruto itu ndito twese vision 2030 yakini ni 2060 na we aze kana mibango ile imwe ibo yabetukithitwe ni mututia president Mwai Kibaki na ndiane tebindeta ibo ko no tusongisi banini nginya 2060 mando mane na keka Gachagua amkodi ati why do you want to come up with that vision but ile mwaka omwe tukonethia usakwani yuni yoi kule ya Gachagua idangu ni alanda tu indi tu no mawasuma konete Vision 2060 na indi yukuliti kulo ya can Ruto build Kenya's future amid a trail of failed projects kana mundu president William Ruto kweli we no goza ubya uni one there Kenya or to on a stalled project like project mwini yambiwa within no time ndina thela ni tayakala tayakwiyo bandu nende kuituka kana ndi wa maundu asuma project yambiwa imwe yithela ile ingi yikala tasiwanga ma paete 600 billion shillings then was told and poorly kana the projects imwe ila sutwikae nesi ambe yena sia kwa ma ila isawitwe na kana poorly managed public projects in Kenya na indi kiuni kuyanana na Project Management Institute na indi kuituka kanai mbesa isu ni equivalent to about 5% ya GDP. Okay, tusiseka tu nikedhangu ya the standard katu nikakethangu ya the standard kasoletwe mundu umwe abani bunza okay wa parliament mako miako ya mbunge vena mundu akwite zo sindu mbingi pano kwite makunia vena kamubuko ndizika kabwa akakudila nikausie ngalikwene ngino kwite na akakwata mibuko eli we athekete ne asa it's raining millions inside there aumete kumbungene na baba aba kakite kebuke asia it's time tumbocracy stupid. Okay, kauni kakite kasyu kakite kukasyu lakini mundu umete miako ni mbunge na yasia it's raining millions inside there. Endi tumine katuni kama thanya wa umundi kethangu ni 13 ya the Daily Nation na kila kona ni map ya nthi ya Kenya na andi sheki mbingi na sionde kaita na pata kula kwe mainente period so wege kono tilike ndika mnyongo 3 na indi twithia tu twangale kwenenge FM kwa na mundu DJ Muthonzwe ndino akilungu kingi cha salo cha na mutongo nyene ta sali chabeti wa mbwa tindanesa na hone twa Caroline mwenu wa muteti tumapula kwe Muthonzwe ni tu sokethia va TV ni twithiwe na unena ni wa maundu ka utala maende ba kaundine ya Masako musisa mwendo ni na uthocha withiwe na itundini wa unena ni kwa yuti wanesa.